Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kumusta ti panagbantay yun? Ay, awan matimay nang dadaan ka dagiti alad dito. Dito. May suro. Nasayat niya rod no kasta. Nupay kasta. Ituloy tayo lahat tati agbantay. Narigatan. Ang mga nod dati umayag dadaan. Awan dito. Palkot tayo dyan! Kakaduan! Kumap kayo! Masino nga tatagpalpaltog? Masino ti palpaltogan da? Pagpalpaltogan! Senyora Medreina! Ay, Atay Ursula, matagdamagan Ay ka. na! At na pinagtugan tayo dyan, Shinda! Katimpanda ka na sa ospital! Pinangagkuhan na paltugan! Ay, kuha ma'am! At na paltugan ni Shinda! Katimpanda ni sa ospital! Diyos ko! Nilito! Aday dyan, Shinda! Inaki dyan, Shinda! Itamatan! Ay, di ba kalahan mansyon? Saan ka arumwar, iha? Nilito, mama! Inakitaan ni dyan, Shinda! Eh, kuha ma'am! Ni manong lito ka no ti may sanang ipan iti hospital iti lalaki ang napaltugan. Kulak-lakit din no. Agkalma ka lang, Olivia. Laglagi po mamasikog ka. Ang mga numakapadakas kan kati sobrang agdandanag. Napanan ni Senyor Ejasienda, Senyora. Mapanamuan tinapasama. Kasta ka di. Kasta ka di? Senyor, natamaan ni tayo may sabantay. Diyaga mo, nanatayan. Sayang. Sayang tasaan ani Juanito tinapaltugan. Awan ni dyan, senyor. Saan miya nakita ni Senyor Juanito? Senyor, saan kayo kadi ang matanagan? Nga mangan, no da kayo tiyatapan ni Senyor Juanito? Siya, kunam? Juan, Atapan ni Juanito? senyor. Uray pa'y siya ti atapan na. Tawan mat pamanagnek na. Anyitan, ti sumaron maramitan ni senyor? Saan kayo pala nga mapmapanijay? Narigatan. Amangan numatiliwan da kayo pa'y. Juan, senyor. Baldo. Ingka mga lay tiarak taginumta. Arreglado, senyor! Awan sa bali nga atapag anang paltog. No tinagiti pasurot ni Pedro. Kasta nga ta, senyor. Dahil tati amok. Kaguran at ti amo da. Ket amangan no dagiti trabahador ko ti pangipapasa na iti gura na kanyak. Ay, senyor. Apay no, ikamang yun dahito iti pulis. Nalabit amarigatan dagiti pulis amang takwat no asino tinagpaltog. Gaputawan mo't nakakita iti pasamak. Kasano nga ruditaan, senyor. Awanan ti madutukan ng agbantay. Sana balin nga awan agbantay ka dagiti alad. No isuda mo't lati madaksan. Senyor. Pakamuam dagiti lalaki dito asyenta. Tay sardeng na pailang ti agbantay iti alad. Iuwain, senyor. Lito, anya tinapasamakan ka? Ada ka didakas ang napasamakan ka? Awan, Olivia. Iso adi kagdana ka kasta. Umusta ti empanyo di ospital lito? Nasayatan, papa. Sana grabe ti pan nakapaltog na. Kaputat damgisla. Uray damgislaan. Tasaan asin sinanday ta banag. Nasaktan jay tao. Napaltukan.
Lito, asino ti atapam nga kin aramin iti dayta. Papa, awan ti may tudong. Saan niya nakita ti nagpaltog? Nalabit, nalumang ti ayanda. Nataranta kami amingan, gaputa da napaltugan. Awan matan ti nakapanunot amang sapol iti nagpaltog. No asino da kita atat tao? Anya ti motibo da? Takastoy ti inaramid da? Kaasi mat dyan napaltukan. Datayon ti makamo iti amin na nagastos na. Sukatan tayo takaasimat. Rumbang lang, saan analaka ti mapaltukan? Mama, Papa, amangan no, dagumurgura kada kayo. Isaakas na inaramid na. Wano saan, amangan no, dabasan dyan napaltukan. Lungtuad tumatlaang ti kinapudno, iha. Mamuan tayong tumatlaang daytang abana. Diyos ko, anya dayta nga inaramid ta, Pedro. Binilin nagayam dagiti pasurot na amapan pumatay. Iti boundary ti dagada nga kapsat. Oh, madanagan iti daytoy anamwag. Anya nga tatibo nga daytoy nga inaramid ni Pedro. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti asawa. Lorna! Pedro, O ba kasla mabutbutang ka? Lalabit, nangagmo ti saritaan mi tayo ti may sa pasurot ko. Gaputan na siputan ka ngay masidag. Ti kunam siguro kat saan ka nadlawan niya. Pedro, Nuan niya man tinangag mo. Saan na narumwar ditang niwat mo? Nalawag? uwan. Tano dadaulan na, Lorna. Sana ka bumdang, amang dosakan ka. Napalalo ti danag ko itayawan ka pa hilito. Kunak mamin nga dadakis pasama kan ka. Olivia, Ngam, apay. Apay naltugan da kayo. Kan asino da? saan mi idaan nakita? Ay nalito, saan kan amak mapan iji asyenda? Amangan no anya pa'y ti mapasama kan ka. Anya? Saan na mabalin, Olivia? Amo matasyak ti katalaki di asyenda. Ngam, Kan may isa, saan nakmatamapan iti diso nga ayan ti alad. Tauray dagiti trabahador. Pinaritan mi idan nga umadaki jay. lito. Iso asaan ka kung mga dandanag kakasta, Olivia? Kaputawan ti dakes ang mapasama kanya. O anya, Juanito, talaga ka di asam ka nga agtignay maipapan iti pan nakapaltog ti maysa trabahado? Rumpag na doktalam no asino ti akin aramid iti dayta. Midrina. Pasigurado, aramid daytoy ti ampon akapsat mo. Awanan utang ana imbag anakam. Ang panunutak mo't dayta. Agam saan tayo ama sigurado no iso ti aking gapuanan. Iso saan tayo pa'y nga agsaw iti kontra ka ni Pedro. Nga uray pa'y iso ti suspect tayo. Ta sino kumapay ti makaaramid iti kasta no di laang iso? Kat kasanon tayo napaltugan at trabahador. Anya lang ti maibaghanakan ka. No saan mo apaimbestigar tinapasamak. Baka sarita kon. Pinaskan kon kuanak at aday gatag na itiagas na. Kin agsweldo lata nga uray saan pa'y nga agtrabaho. Kin inikak iti kwarta. Isungawan pagtanagam kan kuana Midrina. At ni Senyor Juanito Ijay Astra kadi? Sige, pastrakam. Sigurado kayo nga di, Senyor. Juan Baldo, ala, ingka pastrakan.
Nakababain met no jak pastrakan ti kapsat ko. Sige nga ron, senyor. Ala, Baldo. Bukbukam ti baso ni Juanito. Tagdanggay kami man nga uminom iti na imas nga arag. Juan, senyor. At ito, senyor, ay kanan ti baso nyo. Ala, Juanito. Uminom ta. Saan na day tati mayak dito yung mansyon mo, Pedro? No kasta. Anya nga ron ti gagaram. Dagiti lang taong tiya daigam na. Isuda tiya da paltog na ditoy. Tanya ti kayat mo asawen? Saan nga ta? Nga isuda tinang paltog iti may sa trabahador ko. Anya? Di ka katawa kasta, Pedro. Ne. Sa balin samet ti panangipagarup mo kadagiti tao, Juanito. Ako saramat idan, kat awan mat pamaneknek mo. Sipod pa'y, nasaya atakan ka. Sipod ubing ta. Ti pagayatam, ti sorsorot. Uray day di mamakan pa pa. Ti kayat mo lang ti tungtong palanda. Impatagda ka iti osto. Imbilang da ka akas pudno anaggapu kadakwada. Nga uray may sakala nga ampon. Anya? Lagi pang tinapalabas, Pedro. No, asino ka? No, anya dagiti aramid mo. Kano ka sanuda ka nga impatag dagiti dadakal ko. Iti likodan ti kinatusom, ti kinaloko. Kan aminin asakit ti ulo nga impapay mo kadakwada. Impatag da ka akas pudpud no nga anak. Kanya tiga puna kas tati sasawam ita kanya ha? Italang abaliksik na gito'y ken ka, Pedro. Kat saan kamat siguro ako nang tapno saan mo amaawatan ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Ti jantre awan nito. Senyor, itala na muwag. Amay sa kagayam ngampon. Ay, senyor, tinapis na matan. Kagura yung aditi, panangibalikas ko. Amay sa kangampon. Senyor, atay ko. Saan mo nabaliksan pa'y day tabalikas? Tamaruruta lang. Amay sa kalan. Di mo nabaliksan ko namat. Kaya't mo sapay ti matumpa. Wano, kaya't mo day to'y Senyor, ingkasamatan tapal mo. Ala, pumanaw kan dito'y sangok, Baldo. Tamangan no makalbit ko ti palto ko. Juan, senyor, Juan. Ti jantre awan nito. Masapol pa'y lang na iparupa na kanyak amay sa ngampon. Anya tinagsaritaan na Pedro kan Juanito. Ibagam kumakanya. Senyora, apa yang may kayo dito hardin? Tapno agdamag kan ka, no anya tinagsaritaan dagiti dua. Kwa, senyora. Ibagam kumakanya. Imparupan ni Senyor Juanito. Amay sangampon ni Senyor Pedro. Oh. Apay akas tati imbagana. Isot ito duwan ni Senyor Juanito, may papan itipan nakapaltog, ti may sa atrabahador na. Kuno na, ada kami kano apasurot ni Senyor Pedro tinang paltog. Kat, Ti maawatak akayat nga ibaga ni Senyor Pedro, arumbang man, nagsubad ni Senyor Pedro iti kinaimbagdaken ko. oh, Kasta,
Timawatak, senyor. Ngamin, da kami tikang runaan asospetsa ni Senyor Juanito itinapasama. Nga isumat tipod no. Saan ka di? Wan, senyora. Budno. Ngam, siyak? At tungtong parak lang iti pagayatan ni senyor. Sige. Agyaman ak itinadoktalakkan ka. Indakon. Panawan kan dito'y hardin. Itidayta nga inaramid mo, Juanito. Ang mga noan niya ti panunutan ni Pedro kontra kan ka. Adda kan kuana daytan. Impalagip ko lang ti kinaimbag ti pamilyat kan kuana. Iso arumbang kumaasubatan na iti kinaimbag. Saan kat asubatan na iti kinadakas wano kinaagom. Madanagan ak matan, Juanito. Sapay kumata makamiris ni Pedro. Tano saan? Iso ti madaksan. Saan na siya? Sa balit ang parparik na kanyak. Dakas ti ugali ni Pedro. Amo tayo dayta. Kat amang anoan niya ti aramidin na kankaga po itigura na. Oh, Ikamang tayon iti polis. Ta sigurado, agaramid iti maikontrakan ka. Nangrurakat na sair mo, tiriknana. saanan? No bilang tapod no ti atap tayo nga iso ti akin nakam. Iti pan nakapaltog ti maysa kadag iti trabahador tayo. Patsya ka makamiris. Gapo kadag iti imbagbagak kan kuana. Ada pa nagamiris iti maysa tao mitrina. Patsya, makamiris ni Pedro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Narungsot at talaga ni Uncle Pedro. Sa bagay, agraman dagiti trabahador. Ulpitan dapay. Malagip yu ka diti bakat nga insangpat mi idi dito'y mansyon, mama? Wala. Adda itan, iji asyenda tayo. Sobra tinaramid dagiti pasurot na iti day ti abakat. Sinaplit da iti latigo. Kan oray iji asyenda tayo. Ado tinang nangag ko ak kinaulpit dagiti pasurot ni Uncle Pedro kadakwada. Awan asina. Isu akas tang unay aragsak dagiti trabahador iti asyenda tayo. Idi na da magdaan nagsubli tayo dito ili tayo nga aginaldo. Awan ti asi iti puso dayjay a Pedro. Naulpit at tao. Lito, kaya't ko ako yugan na. Mapanta iti mansyon da Uncle Pedro. Sigurado ha? Juan, sumarong karak ijay. Pambarak amang kumusta iti kaanak ka. Jay anak nga ni Gracia. Ket, amo ka di da ito ni mamam. Jak kayat nga ibagakan ko na. Basta imbagak arumorta. Amok ngamin asaan na taapalubusan. O sige, usaran ta nga ruti may sa kotse. Tasaan kan ang makakabalyo. Sige, mapanta nga rudan. Amangan nyo saan data pa unagan mo, Lydia. Siyak ti makisarita. Anyat masapulyo. Bumabaak. Kaya't ko asarungkaran ti kaanak ka. Saan na mabalin? May parit ti uray sinuman asaan akamang ti pamilya asumrek ditoy. Kasta, inaibilin ka na kami. Baldo! Pastra kamida! Owan, senyor! O sige, mabalin yung hanon, tiyo mo na yan. Kumusta kayon, Auntie Lorna?
kumusta di ka anak ha? Nasayaat kami, Mat. Agyamanak iti isa sa rungkaryo. Auntie, Kaya't ko ti sumarungkar ije mansyon yo. Ang saan nak apalubusan ni Pedro. Isungada kami latan ka ni baby diti mansyon. auntie, naamon nyo ka din tinapasama? Di pa nakapaltog ti may sa at trabahador mi? Opa. Wen, di mo pigsaan ti agsaw. Taamangan nga dagdang-dangag iti saritaan tayo. Auntie, ibagam man kayo. Gusto na ito na panagsarita yo. Pedro, Ala, da kayo ato Pumanaw kayon. Ni Uncle Matt, papanawan na kami at Agos. Diyak pa na ipapas ti mangningning kini baby. Pumanaw kayon! Jantre kayo! Saan kayo niya pungtot, senyor? Sige, rumor kami. Umay ka na, Olivia. Anya, Umay ka. Rumortan. Senyor, agyaman kami iti pa ng pastrakyo kada kami. Sige, senyora. Mapan kami pa eh. Anya timbagam kadakwada? Taapay ang nakapsot ti pa nagsasarita yo? awan tinagsaritaan mi. Agsasao ka kaditipod no? Imay nalaang sinarungkaran ti kaanakan na. Tay talaang, Kasta ka di. apay. Anya ko ba ti among apagsaritaan mi kani Olivia? Jantre, kundi da magkapailaang? Ti may papan iti panagpaltog ti pasurot mo iti may sa atrabahador da. Wen, dandanin na ibagak. Ngam sayang tadyak na ibaga. Ngamin, imasidag ka adagos. Kasta gayam ha? Sige! This one nak, Pedro! Ipapas mo ti pungtot mo kanyak! Patayan na pakit din no kayat mo! Matikan! Di na kontraan, Lorna. Tama nga no itong palak itimbagam. Apatayan ka! Ma'am Olivia, Manong Litaw, at tuyan ti inuman nyo a Diyos. Agyaman kami Ursula. Agyaman kami, Ursula. Ay, sige Inak pa ija kusina. Panawan kayo diti paraangan ti mansyon. Ta ituloy ko ti aramidal. Sige lang, Ursula. Lito. Anya pinaobserbaram iti ipapantay di mansyon da Uncle Pedro. Saan ka di anakadkad lang? Ani Uncle Pedro ti suspect. Nalapit na kasta, Olivia. Talaga nga iso. Maawatak iti reaksyon ni Auntie Lorna. Kat addaam muna may papan iti napasamak. Ngun sayang lang. Ta saan na ibaga kanya. Tadimtang adagos ni Uncle Pedro. Awan ti sabali ang mga ramit itigas jay. No di isuda. Gaputa isuda lang ti makaiturag niya agaramid iti kinaulpit. Dito'y Buena Vista. Naawatan nyo kadimot lang timbagam. Oh, senyor! Senyor. Saan kayo pala agar-aramid iti may kontra kadawan nito? Agpalamis tayo pa lang ita. Senyor. Jakayat nga mga no kumamangdan iti pan nakabag iti linteg no agaramid tayo manan iti kinaulpit kadakwada. Jakayat nga may dak imbestigaran dagiti polis. Juan, senyor. Ure saan nga imbaga ni Juanito, asyak ti akin nakam iti pan nakapaltog ti trabahador na. Maawat akon ti kayat na nga ipakawat. Ngem. Pulos, ajak idasupapakan iti kinaimbag. Ya! Ya! Ho, ho, ho! Ho! Kastamot ka na kayo!
Kumusta kayo dito, Hacienda? Masaya at mahal, senyor! Anda ka di parikot ditoy? Awan, senyor! At dayta ti pudno, senyor. Awan, ti parikot dito yung asyenda. Nasayak nga rod no kasta. Ala, panawan kay pay nga rod. Mapanak ejerancho. Sige lang, senyor! At nakagahin dito yung hardin, Olivia. Juanito, kayat ko aboy-boyaan lagi timulak ng orkidya. Agsabsabong dan. Nagpikuntas na, oh. Agduduma tumaris ti sabong da nga agukukran. Wanyan. Ne? Takkel tachan mo na, Olivia. Umadali na talaga ti panagpasngay mo. Nagbiit ti aldaw dito. Manulaangan nga aldaw ti oraya. Agpas nga yakon. Kat, may sakton nga ama. May saakton nga ina. Ala, umay ka. Mapantag tugaw iti dadya abanda. Ijay taman nga agsarsarita. O sige. Lito. Apay, Olivia. Ang sakit matinigan ko. Anya? Anay ko. Lito. Kaga. Aga nakatan. Sige, Olivia. Kapan kang harap di ospital. Ay na, senyora! Naimbagta si Mangpot kayo na naggapoy di asyenda. Apay ka di eh. Apay Ursula. Kanya tinapasama. Ay na, senyor! Ni Ma'am Olivia, impan ni Manong Lito iti ospital itay. Ha? Ano eh? Apay! Aganakan, senyora! Anya? Ano kasta? Ay, ang ba dito? Itamot laang. Surutan ta ida iti ospital. Lalaki, timpas ngay mo, iha. Ada iti apay mo. Juan, mama. Lalaki, timpas ngay ko. Mayatan ako na, iha. Agyaman kami, taimpayan na kami iti apo, iha. Huwag gayam, nagsubli ni Lito iti mansyon. Pimanaw itay nakaturog ka. Basta ka diyan, mama. Mapamangala iti daduma pa'y nga aramatan nyo dito, ya. Tagasan o. Tikawasla ang ti apok pinaitukot nyo. Mama. Uway da kami. Saan kami na nakaitugot itinuan niya laditan ang mausaryo dito, ya. Tagasan o. Agap apura kami ngayon bay. Ay na anak ko. Ay sa akon alola. Adan to mga awag kanyak iti lola. Uray siya ka. At ang apok ang mangawag to kanya iti lolo. Hoy, nanaw! Sino dyan kinasarita mi Giant Tigay? Masala nga ganyan ko. Apay ngay nga rod akita itay ditoy. Akas nga dapal paniiwan na. Ganyan ko lang dito. Kasta ka day. Kas lang amin barra irong ti panagrupropa na. Sige. Ngayon ibaganan na ko. Agsibog ako na timasitas. Panawan kan dito, Ursula. Sige, nanaw! Wanya, nakasaritan titawa agagaram, Baldo? Wan, senyor. Kati manugot iti kayat mo. Lukasta, apay nga rod at di mo inawis dito yung mansyon. Senyor, papasan na kanupay ti trabaho na. Umay ito dito yung malpas na ti trabaho na. Jantre, taon unang napay ti trabaho na? Sa nabale, senyor. Pinapatag, umay dito at makasari tayo iti husto. Kasano iha, agawid kami pa'y laang. Intun bigati pa nagawid yo. Isu nga agawid kami pa'y kanipapama. Tasaan kami ang nagsuksukat. Agsubli kami intun bigat. Wan, mama. Sige lang, an. Saan na ba nita ang damot ni Lito akadwami kini baby?
Sige nga rod iha. Agor orayan ni papam ije kotse. Sige lang. Aginom ka. Anya itayan tinagan mo? Nano tinagan ko, senyor? Nano? Uminom ka pa'y. Inumam day ti basom. Sige, senyor. Kababayan mo't may payon kayo. Ita, nano. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Numayat ka, maadaan ka iti adu a kwarta. Ha? Ado akwarta? Kayat mo kad iti kwarta? Ikan ka, nano. Bumaknang ka. Gaputadakkel agatad ti ited kuken ka. Nulaket taumanugot ka iti kayat ko nga aramidem. Ha? Aramida? Apay, senyor? Anya ti paramid jo kanya akatukad ti dakkel agatad? Simple laeng, nano. Ano ba ito, senyor? Kayat ko apaliiwam dagiti amom. Dahwa nito, ken ti pamilyana. Ket idanon mo amin kanyak, no sa dino ti papananda. Wenwan yaman ti pagnada. Ha? Amin na pagnada, masapol nga idanon mo kanya. Nano? Senyor? Wanya, mayat ka? Sige, senyor. Mayatak ah. Dahil talaga yan. Aramidik. Nalakakamot gaya makasarsarita, nano? Senyor. Bueno. Ikan ka iti pauna a bayad. Iti kasta, saan ka makalipat iti nagsaritaan ta? Sige, senyor. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O, anya. Nakasagana ka, Olivia? Rumor tayo dito ospital. Wan lito. Ngala, siya kung timangog ba iti apo, Olivia. Tas saan mo pa yakabalan? Sige, mama. Adoy. Ay nati apok, narnakan pa'y laan. Ala, ito yun. Agor urayan ni papayo iti ayan ti kotse. Dito, saya atin ti panagmanehom ah. Wen, papa. Ay na, nakaturog pa'y laan to'y apok. Una yan ti apo ko. Rina, sakmat kuman ate, mangubay ti apo ko ta. Huk anapanog ka. Ay, saan? Saan ako pa'y anabanog? May ama siya ti mangubba iti apo. Sulat kumamat ah. Saan kunak ba? Alabay anyon, papa. Ipapasyon to ti manguba kini baby EJ Mansion. Huwag man laangan. De, alwadam ah, midrina. Ang mga numay batam. Ay, sumartin ka man dita Juan ito. Apay kumaama ibata. Ay na. Makaayo kayo met, mama. Papa. Daytoy apok tinakaay-ayat dito. Ay na nakaragrag sa kakunay. Gapo kan Juan. Ana, aginanakan Olivia. Tayo nak mangisagana iti sopas mo. Saan? Di nakapakadanagan. Sa anak pa'y amabisin. Agi na nakakiti. Amok anabambanog kamagtan. Saan ko amarik na tibanog ko? Agyaman ako, Olivia, ha? Impaayan na kiti anak alalaki. Lito. Gapo iti dayta. Adadapay nga ipatagkan ayatan ka iti kastaunay. Agyaman akmatkan ka, Lito. Nasingpat ka nga asawa. Dayta lang ta.
Mabay na kiti pamilya mo, Olivia. Gaputawan na pulos ting kamang ko. Nakura payak lang. Imbagak magkankan. Asaan aday ta ti parikot? Kanay sa? Manakaawat da mamakan papa. Amom day ta. Olivia, Tinaskan. Agpimpin na tagta. Aginggat panumpalan. Basta ti kayat da mamakan papa. well, Olivia. Agin na yan. Kan, agpimpin na tagta. Aginggat panumpalan. Anya, mabisin samat tantoy anak mo, iha. Anak, pasusong. Atoy, Ala, uston anak. Di ka nagsangit. Aday kang ti dedem. ay, mabisin lagayam. Ay na, kasanomat ngamin mama. Day tala mangup-ubat yar aramidan nyo. Ay, Diyos mo't amo, mabisin ka lang. Mabisin, iso anang sangit. Kan may sa, kaya't ko laang nga ipapas ti mangubba iti apok, iha. Ha? Kaslamat din pumanaw kayo iti day taas sa uyo, mama. Bakit ako, iha? Tsaka mo no kaano ti apit ko. Iso nga ita, tanapigsaak pa'y lang. Ipapas kon ti mangubba iti apok. Jantay. Apa yan, senyor? Anyap imbagaday jay anano. Imawag pa'y lang. Nukas jay tumat lang ti impormasyon nga ibagana. Nga, anya, senyor. Ti amo na kanuan ni Juanito. Napan ija asyenda. Ha! Wisit. Senyor, saan ka di akas tatikunayo kan kuana? Nga amin apag nadagiti amo na, ket ipakamo na kada kayo? Wan! Ngam sana karaman ti asyenda. O jantre. Payan yun, senyor. Inapatag. Agtungtong pao day jay anano itibili nyo. Talaga nga interesado iti dakalagatad nga inkaryo. Senyor, agad katawa kayon. Idinto tayo-tayong kat agong ungat kayo na. Ti kuneng anano. Namnamayan na apay-pay swak ti ingkari. Di na lang mo apagdaksan ng tumatlang. Kasta ka di, abirat Lorna. Kablaawan ka. Adagang man apukom. Abirat, Lorna. Nagkaragsak ako, Nay. Jack may ladawan, piginaragsak ko ita. May sa ako na, Lola. Wen abirat, talaga mo't naragsak ka dan apo na. Kas kanya, naragsakak mo't tada apok. Agpadatan, Lola, abirat. Wen, Medrina. Ken, kumusta ti apom, abirat? Nasayahat ta. Isulatan ti asasikaswak iti inaldaw. Tawan mo't sabali ang mga sikasukan ko na, no di siya alona na. Talaga kasta ti Lola. Oh, alam mo din, abirat, Lorna. Ibabakon ti telepono. Tadigusan mi tayo ti apo ko. Baliwag tuman iti umawag. Bye, abirat. O sige, abirat. Katkablawan ka, taadan apukom. Bye! Nagpas nga'y gaya man ni Olivia. Addan apuko ni Medrina. Iso anak karagrags ha. Ma'am Olivia?
Nagbiik ti pa naglabas ti aldaw anya. Kaano lang day di pa nagpasgay mo. Ita, innam abulan nan. Wen Ursula, talaga nagbiit ti pa naglabas ti aldaw. Hey, wen nga rod. Ay, na yan. Nakaturog pa ilaang iti crib na. Talaga akas na. Ngam iti rabi mabayag sa makaturog. Iso ama po yata nakman. Ha? Gusto tayo ko na ni mama. Ti ubing, rabi iti aldaw da. Kat ti aldaw da, iso ti rabi ida. Ay, baliktad. Kasta nga ron. Isumot lagayam Aday talamat maturog ter aramidon ti anak mo, ma'am. Wen nga ron, Ursula. Ay, sige, ma'am. Rumara ko dito si Ledyo, Ala, inumin nyo gaya man day tagatas yung, ma'am. Agyaman na. Sige, tayo nakagluto iti sidaan nyo at tinola. Ta, ikakman iti bulong ti marunggay. Day ta kano tinasayata para kada kayo. Iso akanayon alao kak iti marunggay ti sidaan nyo. Agyaman na, Ursula. Sige nga rod, ma'am. Panawan kayo tayo nakagluto. Sige, Ursula. Agyaman na iti gatas nga inyig mo. Kasta ka di, amiga? Simbang pat kagaya mo ang naggapo, ijay Spain. Okay, amiga. 1. Ala, di kag danag, amiga. O sige, umay kami. Saan da ka apaayan? O sige, amiga. Bye! Idrina, asino ti kinasarita mi ti telepono? Ta nagragsak ka. Ni amiga ka Merlina. Nagbalik bayan gaya man. Kaya't na amapan tayo kano inton bigak iji balayda. Takayat na tayo amakita. Kasta ka di. Masapol nga umay ka mo, Juanito. Tapno makita na ka. Kasta nga minti ko na. Agpapan ka ni Olivia kat kaya't na amakita. Malatap nawan may bagbagana. Patgan tayo. Sige, mama. Ngam di tayo kumaagbalag iji balay ti amiga nyo, ha? Tadumagas tayo kumapay iti pagtagilakwan iti badbado. Igatangak pa iti anak ko iti daduma akawas na. O sige, nuday tati ko nam, iha. Isurot tayo ni Lito. Ta iso ti agdrive, mama. Yan tapno at dagbitbit kadag iti gatanga. Oan iha? O sige, kasarita am ti asal. O anya iha, intayon? Wan, mama. Nagpintas kamatan iti day taasuot mo? Maibagay launay kan kaday tabistidam. Talaga, mama? Talakit din. Unag kayo dito kotse, tayo. Alam, mama. Sumrektan iti kotse. Antay ta. Nairikip kong tigay. Sa dino nga tati papanandag iti amok. Inakman iti ayan ni Ursula. Mas ka na mamuhak. Kalpasan na. Ipakamok adagos ka ni Senyor Pedrao. Mapanda iti ayan ti amiga ni Senyora naggapo iti Espanya. Saan dang agbayag ijay? Kalpasan na. Mapandag gatang iti kawas ti apo ko da. Sadan to agawin. Ay, kasta gayam. Well, ang ala. Kaya nakiti ayan ti ubeng. Amangan na makaraing katagsangit pa ay. Sige, nano. Agyaman na kiti day nga impormasyon. Ket di kagdanag. Ikan kan tumanen iti kwarta. Bye. Senyor, nakaragragsak kayo man.
Baldo, ayabam ni Doro. Tadda pagsasaritaan tayo. Alegrado, senyor! Anya nga dati pagsasaritaan da Pedro. Kadidwa apasurot na. Napasnak ti panagsasarita da iti hardin. Sakat, ada pa'y sangsangwen da nga arak. Oh, talaga nagdakkel tinagpaliwan ni Pedro. Sa bagay, sipod pa'y talaga anaungeten. Agam ita, saan la anaunget? No di ka naulpit pa'y. Kasano, senyor? Anya ti makunayo iti daytoy adisot. Nalemeng dito, Baldo. Uwan, senyor. Mabalin dito yun, senyor. Maglaka nga rami ng tete, kaya po ito na ito, adisip. Udno dayta, senyor. Sige. Nga magsapol ka iti mabalin apang iparkingan tayo iti kotse, Baldo. Day tayo nalingad. Uwan, senyor. At yung malagtay may kayo, amiga. Sayang, agap-apura kayo man. Anong sana bale? At danto pa'y gundaway nga agsasango tayo manan. Wan, amiga Merlina. Tatagyaman kami iti pasarabong kada kami. Agyaman kami, amiga. Agyaman kami, Auntie Marlena. O sige nga, Roda. Agpakada kami, amiga. Baliwan min tumanan ti sumarong. Naibayag tayo iti pagtagilakwan iti lupot, mama. May sa oras tayo ang nagpilpili iti gatangan tayo. Wan nga, Roda. Ang mga nuwag sang sangiton ti anak mo. At damat kat bigatas na, mama. Numabisin, itimplaan lang ni Ursula iti dede na. Sa bagay, ah? Alalito, iho. Parta ka man tiagmaneho, takayat kong tiagina na. Uwan pa pa. Kan alangan magsangsangitan ti anak ka, Lito. Lito, inayadam lang ti panagmanehom. Tapno maliklikan ti disgrasya. Diyos ko! Umatay kami. Di mo... Bye-bye, Ante Apo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, sangit ti ubeng. Saan mat amabisin? Takalkalpas na anak didi. Inikak matag iti sapsapo ti tiyan na. Taamangan no nasakit. Kat amangan no sa ti pagsangsangitan na. Angam, ay, apay nay. Di mo't lang sardungan. Ala, ay nay, bibi. Sumardang kami agsangit ah. Ay, huston wine. Huston bibi. Ay, isala ka ah. Tap na agsardang kan wine. Ay, na na na. La 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 la. Agawa ang paldo. Pag ang dara matapos to'y kotse, tapumano tayong dito. Hoy, senyor! Ha? Kutsi matay ta. Nabuong-buong ti sarming na. Kat nakatengay ti kalsada. Ay, sus! Tinambangan dan sakit ti day ka. Ay, sumsakit di ti kay papanan ti agsasaruno akanalboong.
Anang ko itay dita baba. Ay, adam samot tao dita. Ay, kita man. Ay na. Sabalit ya parparik na kanyak. Ay, aday ta. Asidog akon. Ay, Diyos ko! Natay samot na bakit ato pukutsay! Ay, pagayatak! Ay, anyaman tan tigastoy! Ay, telepono lang! Ang makitogak pa'y! Ay, sumbatak ti telepono! Ay, sana bale? Panakaturugan ni Bebe! Ay, Liberia's Residence! Hello? Hello. Ipakamo ka ni Juanito kang nagititalo ka kadwana, kaya't nataydan. Anya! At natayta dito yung hospital. Asikason niyo kung matibang kaydan. Saan? Saan? Saan naman na? Nano! Mapan kay Justin daw! Agawaan! Nano! Ayan mo! Da senyor! Ni senyora! Kastabat ng damamulita kan manong lito! Natingan! Ayan! Nataytak! Pasama na pasama! Taytak! Mapan ka ni Justin daw! Itatamit na ito ka nagititrabahador pag natumulong daw! Ika na! Agawaan! Sus, kasama kayo, senyor. Ala, kakadwa lalaki. Sumurot kayo kanya kadagiti sumagmamano kada kayo. Kayong si kaswa, tibang kay da senyor. Sumurot kami. Ala, hintay nga rodan iti ayan ta hospital. Hintayon kakadwa. Baldo, awakam ni Nano. Ket awisem tapno ited kon tidak kalagatan. Wan, senyor. Masa pula makasarita mi ti telepono. Anya ti plano yung kenkwana, senyor. Anya kumapay. Di dispatchayon. Kaya tiyo asawon, senyor. Idispatchayon, Baldo. Tapno awanen ti parikot pay. Wan, senyor. Nagbayag matan ni Nano ano pa ni Jacinda. Apaya di matan nagsuglay. Ay, kita ak man di taruar. Taibaon ko ama pa ni Jabalay da Senyor Pedro. Nasaysayat nga maamanda pinapasamak. Ha! Teleponaw. Inakbit song batan. Hello? Ang tagagi ni Nano, kaya ko akasarita. Ay, pasensya kayo na po. Awan dito. Sige, bye. Inakitiruar. Saktaklangan ni Nano. Ay na. Una yan, tagastoyan na pasalag. Una yan. Ha! Ano nakabitin at tao? Hindi sa akin tinataya tamangga. Ay, Diyos ko. Ha! Ninito! Nino! Ano tinapasabat ng ka? Apa na nakabitin ka magtanda sa matibangga? Ano ba dito na napaspasamak? Senyor, awan ka no ni Nano. Sakat imbaba dagos tinakasaritak ti telepono. Sana balen, Baldo.
Baliwa manen nga idayal ti telepono. Tabarang isunton ti makasumbat. Wen, senyor. Ay na, diyan po na pagsusurot na yung Aramida. Tuloy po na. Hello? Kaya't ko ang kasalita ni Nanong. Awagan ni Nano! Nasabihin mo di sana tumangga! Nitan! Niya? Nakabitin iti sanga ti mangga? Kaya't mo asawan, nagbakal? Nga ta, senyor. Amangan mat no na konsensya. Awan batol ko ditan, tajak mat imbaga amapan agbakal. Senyor. Angam nasayat mat, tapno awaran ti makamo iti palimed tayo. Iso na mismo, tinangkatal iti bukod na biyag. Matay ta, Ursula. Na isang petmeng dagiti bangkay. Mapay nga damanan sa bali pa yaparikot. Anya tinapasama kininanaw. Jack na ron amaw, Tata Luis. Imbaon ko ama pa ni Jacinda. Jack matan mauray. Nagitak matan na nagabitin iti sanga ti manggay. Ay, oo na irti kastoy. Kasi kaswal tayo nga ron ti bangkay na. Ngam apay. Apay ang nagbakal. Anya tiga po na. Pedro, ang puno ka man kanyak. Sika ka di tipim matay kadamidrina. Andiya? Ne, apa kastamat ng tibagbagam kanyak? Apay, at da ebidensyam? Nangag ko iti radyo. O posibleng adda ng tambang kadakwada iti dalanda. Da kayo kadi. Da kayo kadi! Martin kan, di nakpagatapan iti kastalor na. Apay, panagkunam ka di kat maitulad ko nga ramitan ti kasta? Maitulad mo! Ayot ka, Pedro! Ayot ka! Ayok gaya nga! Lona! Uray asawa ka! No kalabanan na! Mapatay ka! Maawatan! Laglagi pam, Lorna. Uray asawa ka! No kalabanan na! Maiturad ka, agudasat! Unay hindi ito yan napasamag. Nagranggas tinang patay kada senyor. Mawan na sida. Huwag nga ron, Tata Luis! Ayun gayam. Da senyor Pedro. Napakaamam ka din. Huwag, Tata! Umaina ka nun! Nasaya at matngarod. Nakalungunan dagiti bangkay. Kat ni senyor Pedro ti mangikaddan. No kaano ti pan nakaitabon dagiti bangkay. Iso ti masuro. Takabsat namat ni senyor Juanitaw. Ang nadintang! Da Senyor Pedro, Tata! Nasaya at matadadat. Nakapimpiman mat. Ti kabsat ko, Lakay Luis. Uwan nga rod, senyor. Awanan puso, dagiti nang patay kadakwada. Dusayan to idati Diyos iti naramid da. Awan, tinakakita iti napasamak kadakwada, senyor. Kasta ti ko na dagiti polis.
Nupay kasta. Adalan dan tinapasamak. Sandang agsardeng, aging gaadi damamuan. No asino dagiti kriminal. Kasta ka di. Una yan, ti kasto yan na pagtengda. Una yan. Pasensya ka, nano. Tasikamat tinangkatel iti biyag mo. Awan basol ko niti dayta. Agyaman aklangan, takasta tinaramid mo. Iti kasta, saanen amanayunan ti basol ko. Senyor, nakaisam ka mata namang buybuya iti bangkay ni Nano. Aglagingit ka akam pa idi, senyor. Wan! Ibagam tipod no, Baldo. Da kayo ka di tinang tambang kadahwan nito? Kwa, senyora. Ibagam tipod mo! Well, da kami, senyora. Paniyo! Ayot kayo! Ayot kayo! Senyora, agtungtungpal kami lang iti kayat ni senyor. Nagbalinan at kriminal ni Pedro! Kasto iti may baga, senyora. Saan kayo latan nga agtagtagari? Ngayon, amunumat, ugali ni senyor. Dakas kayo, no, makibiyang kayo. Pasurot na kayo, ti demonyo! Nagpapataan niyo pa sa iro! Senyora, tinasayaat, agsubli kayo kitdin iti saladyo. Saan? Mapanak itamot lang ija mansyon dakwan ito. Kaya't ko ang makita ti bangkay na! Anya, ay, day tati saan yung aramidan, senyora. Gapota siya, ti mataksan. Isungarod, dasan na kayong surot ni senyor. Tapno damang bantay kada kayo. Tadi na kayat, amapan kayo ijay mansyon. Dawan nito. Anya? Isong agtulnog kayo langin, senyora. Ngam, tidakas to, ti pagbanagan nyo. Lakay Luis, inton bigat matlaeng, itabon tayon dagiti bangkay. Ngay, apay ngay, senyor. Saan ko mapay mata? Nagbiitan ngay. Nasaysayat nga itabon tayon dagiti bangkay inton bigat. Tapno makay na natayon. Ay, sana mabalinti kasta, senyor. Nagbiit matan ngay. Kaya't mi pa nga ipapasalamayan ida. Aniya? Kalpasan kumamata iti duapay nga aldaw. Ta sino ti matungpal? Sika wano siyak? Senyor. Siyak ti matungpal. Saan asika? Senyor. Patgamon ti kitaw ta. Naringat mat, nusan mo kapatgan ti kayat na. Sige. Maitabon nga rod dagiti bangkay. Kalpasan ti duapay nga aldaw. Agyaman kami, Senyor Pedro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Darasak ti Romar dito igit. Ang mga na makakita kanyak apasurot ni Pedro. Ano ti paparang? Ha? Piwilin na ni senyor, amang bantayan ka. At saan ka pumupusa na rumor? Panaasyo. Kaya't to ang makita ti bangkay da abirat Medrina. Uray italaan. Sana mabalan.
uray mabiitak laeng. Sige, sige. Puyugan kayo, senyora. Sana mapalinyag may maysa kayo. Yan daytoy ang nagbampanagan niyo. Abir at Medrina. Sobra ti kinatakas tinagaramit kada kayo iti kastoy. Senyora, di kaya agsaw, iti kasta. Di nakalapdan nga agsaw iti kastoy. Tapos lumat namin. At tinagpapatay ka na gito nasisingpet at at tao. Kat demonyo! Senyora. Ala, panawan nak dito eh. Kaya't ko nga ipapas kinadingit ko itinapasumag ka na kwada. Senyora. Abirat, Medrina. Ang panlunto na giti kriminal. Ang panlunto na kinadakas na. Sibubiyat ka pa ilaan. Nga mapupuuranan ti kararwada ijay impirno. Lorna, ala, di ka naglading ita kasta. Tanya nga rod ti mabalin. Talaga ditan, tinagpatinggaan ti biyag da kabsat ko ahwan nito. Ang puludan to. Wadan tumutlo aldaw daw. Duro, umay ka ditoy. Ala, kuyugamon ni senyoram. Tagawid kayo ni Dimansyon. Senyora. Saan? Diyak pa'y kayat ti agawid. Kayat ko pa'y nga ipapas ti ang sagit. Gapoy tinagbanagan na Pirat Medrina. Lorna. Balian na pumapay, Pedro. Kita dakiti bangkay. Kita Pedro. Ala, ipapas mo abuyaan dagiti bangkay. Anya ti riknam. Anya ti mariknam. Tanatayan ti kapsat mo. Demonyada! Demonyada! Kasta unay ti sangit ni Senyora Lorna. Huwag raw daw sila. Nauray asino. Pagsangit, kaya ko itinapasama kada Senyor Juanita. Kat, dayjay. Inyawidan ni Senyor Pedro, ti asawa na. Nagsingpay tatao da Senyor Juanita. Yung kasto'y matan inaramid da kadakwada. Husto, ikuna ni Senyora Lorna. Demonyo dagiti nang papatay kadakwada. Wan tata. Ay, wan gayam. Aday may apulis itay. Nag-imbestigar da, may papan itinapasama. Hindi tatirigat na. Tawan mo tinakakita iti pagtang. Iso kasanupay ita ang marisot da itoy. Wan nga rod, Tata Luis. Mang namnama aklatan ang pulon to. No asino man dagitit kriminal. Bravo! Bravo! Naglaing kan, Lorna? Masaya at matigas jay ngayon pakita may jay lamayan.
Amo ka siya, tipas pasagidam. Okay lang. Ngamin, iti dahi dyan nga naramit mo. Adayo, ada kami ti atapenda. Demonyo ka! Ang pulukan tumatlaan! Mismo ang kapsat mo! Tinatay mo! Demonyo! Ang natiklasit at tao! Awan pusong! Ala, husto daytan. Ken laglagipam, Lorna. Iti kanito akalabanan nak. Si kamat ti sumaruno amatay. Laglagipam dayta, Lorna. Kanjak kaya tanarumwar ka pa dito mansyon. Nalawag. Awan ti sabali nga ramidam. No di ti mga sikaso iti apom. Asawa ka, Lorna. Ngem iti ka nito naglabsing ka. Jak bumdeng amang pataykan ka. Itan nakaitabon dagiti bangkay kakabsat. Urayon to ilangan ti padi a pinayabak amang misa kadakwada. Ket ipapas tayo nakitahan dagiti bangkay. Daiti ka anuman. Saan tayo na makita pa ida? Dagiti tao nasisingpait. Nagsayap na kada tayo. Pwede na dahi tatata. Malatingitan kami unay. Nagsaan, parik na, di po po sa ida. Ala kakabsat. Dagiti saan pa yan ang kita kadagiti bangkay. Kitaan yon. Taintun malpastimisa. Maitabundan. Itata na itabunan dagiti bangkay. Kasano itan, Ursula? Tata, Kasanon ti anak ni Olivia. awan ti imbaga ni Senyor Pedro nga alaunda, tata. Iso asyakon ati mangaywan, aging gado makkan. Ay ketuanan Nasaysaya at payno si ka, Ursula. Ibilang mo nakaspud no nga anak mo. Takaasimay. Wan tata, ibilang kon akaspud no nga anak ko. Takaasimot. Ay na, makasangit ak manan, tata. Ay pana manaimbag ti manadaka. Gaputa iso ti agtawid to kadagiti amin. Asa ni Kuada Senyor Juanito. Wan tata. Ketap no matulungan da ka. Nasaysaya at no umay kalangan ag na di asyenda. At damat pa'y farmhouse da Senyor Juanito ijay. Ijay kayo ngagnay. Angam, kasanon to'y mansyon? Payamon to'y mansyon. Umay kayo ni asyenda. Tapno ag titinulong tayo. Wan tata. Kastangarudan ti aramida. Ha? Anya tinapasamak iti telepono? Nadadaal? Kasalupay itan ang makaawag ka ni Ursula. Apay? Mas daw ka? Tanapugsat ti wire ta telepono. Pinutad kon ti linya ti telepono. Dinadal kon. Anya? Iti anya agapo? Diyak kaya't nag-traidor ka kanyak, Lorna. Tanood daman ti mabalin amang traidor kanyak. Awan sa bali, nudis ka.
Sobrang da ito'y nga aramidan nyo kanyak. Kaya rigak ti balod iti mismo ang balay ko. Senyora! Sika! Dakas ka mat. Rapat kwarta ka. Gapo iti kwarta. Agtungtong palkan iti pagayatan na. Kwarta ate, naskan ito, senyora! Agpapada kayo a demonyo! Ala, padaywanak dito ngayon. Panawanak! Tadyak kaya't makita ti panagrup-rupan! Sige, senyora! Ang ayong madaplan iti asinig! Bilinak namin ni senyora, pantayan ka, iti sabi naman ang papanan! Saan ka papalin na rumor, iti naladang ti mansyon! Nagpatingga ka lang, dito ruar, kano nagtimansyon! Ayop kayo! Pasensya ka, senyora! Pag magtungtong palapag, iti pilim ni senyor Pedro! May mayat nga agpaiso adi ti asyenda ti ayan may, tatalways. May mayat ditoy. Ngamin, nagyan kami latay di mansyon. Malidlid ayanak lang ijay. Pudno takino na mo sula. Ken kas iti nakunakon. Adda kami akatulungam ang mga iwan iti anak ni Olivia. Ay na, agyaman ak tata. Nay. Ay, nakariingan ni baby tata. Mabit lang tayo nakalaan iti nang ipaidakon ko na. Amangan no mabisina. Sige, asikasun nga ti maladaga. Kabsat, inumong kayo aming. Dadakayat ko nga ibaga kada kayo. Adak at trabahador dito'y Hacienda Liberio. Anya dayta. When no Hacienda, kay di Senyor Juanitaw. Di ba kayo? Awanan ni Lito. Nga iso ti katalag iti daytoy nga Hacienda, kakabsat. Ket kas pagayam ni Senyor Juanito, ken kas taltalken na. Siyak nga rod, ti agtakter, at katalag ita, dito'y asyenda. Ay, nasaysaya at bay! Talik kami ti kabalam! Ay, agyaman na. Kaya't ko ngay baga nga uray awanan dagiti amo tayo. Saya atin tayo kumati ang trabaho. Aywanan tayo lagta da ito'y asyenda. Ay, wanta talways! Kasta kami din tayo! Kasta kami din tayo! Agtrabaho tayo anasayaat para iti amo tayo ita. Awan sa bali no saan ati maladaga nga anak day di Olivia. Di kakaiso na amang tawid kadagiti amin asanikwa ni Senyor Juanita. Ay, puno rin ako na, magkapsa! At titulong tayo para iti pagsayata! Di Senyor Peter, si Mambat! Dali Senyor! Anya ti makagapo na gurnong kayo dito? Apa ti kagtrabaho? Kwa, Senyor, inumong ko ida. Kayat ko nga ibaga, nga urayawanan dagiti amo me, ay nasken latang agtrabaho kami. Kasta? Nalaing ka met, Lakay Luis. Nalaing ka. Ang di ka agin lalaing. Gaputa sa kitan, ti amo yo. Ha? Awanen day di kabsat ko. Ngarod, siya kitan ti amo yo. Tanarigat met ang mapaniti sa bali at tao. Ngawan met karbanganda. Senyor, makatrabaho kami nga uray awan amo me. Amo me ti aramiden me. Nga uray pay awan ti agpalin nga amo me. Saan kami met aswitik a? Ipay milat patibingay ti asyenda tunggal apit. Nalaing ka talaga, Lakay Luis. Angem sana mapalinti kayat mo. Ala, dahayani!
Agsubli kayo ni titrapaho yo. Senyor. Siya ti amo yo. Laglagipan nyo na ita. Di kay aging lalaing, ha? Gapo tawan karbangan nyo aging lalaing. Da kami pailaing ti matulok dito yasyanda kay di Senyor Juanito. Nawatam, ha? Kasta ti ganabang sika alalaki. No, di kayag tungpal. Iti kayat me. Makitam ti pagbanagan dagiti nasukir lakay Luis. Nakakaasi jay sinaplit ti tao iti latigo. Gaputa di agtungpal iti pagayatak. Nalabas kayon, Senyor Pedro. Kakaasi ti pampamayan nyo kada kami at trabahador yaw. Sa plitan na kami latan iti latigaw. Sobra kayon, Senyor. Aniya? E di si bibiyag pa'y da, Senyor Juanito. Awan ti kastoy asagsagrapan me. Naragsak kami amin na trabahador dito'y asyenda. Ang ita, tasublatin yon. Sigurado, na maparigat kami manan iti husto. Balto! Igmo ti latigo ditoy. Agawam! Oran, Senyor. Ato'y tilati ko, Senyor. Ita, lakay Luis. Agsao ka kadipay. Ibagam lang, no kumontrakan kanyak. Tada ito'y latigo ti irunot ko iti bagim. No day tati pakaragsakam, Senyor Pedro. O paya di mo aramiday. Sige. Isaplit mo day taalati ko kanya. Nalintag ti aramid ko. Awan ti amok ang nagbasulak. Kat napagragsakam ti mang parigat itikas kada kamay at trabahador lalay. Sige. Aramidin nyo nga rot ti kay kayat yaw. Nita, talaga gaya makarkaritan na ka. Talaga kaya't mo ti masaplit. Anya ita, lakay Luis? Naturay ka kadipay lang, ha? Senyor! Di yung parigatan pa nila kay Luis. Agtungpal kami iti kayat mo. Basta dito kang tumlan. Basta, bakit akong kwata, Senyor? Agnakam kaitan, lakay Luis. Agyaman ka, tadada ito abakan. Amang isakitkan ka. Anuawan? Amangan, no irunot ko to'y latigo iti bagim. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta amangan no may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oday ka nga, Benon Luis. Apay akin ang dram de Senyor Pedro. Amumat at talaga akas jahay ti ugali na. Nalabastan. Awan asida. Agdarmas da kay. Isu ti pagkarita. Saan mo idan na kontraan, lakay Luis? Tawan laban mo kadakwada. Naturay da dito'y ili tayo nga aginaldaw. Isuda ti kababaknangan dito'y. Isu nga awan ti makabaal amang laban kadakwada. Day tati pagkarita. Ti kinabilag da. Ala, oh my God.
Kuyugan kan amapan iji kalapaw mo. Taagasak day tasugat mo. Agapuanan tilati ko. Nagpintas dito'y turod, Baldo. Nagmayat ya ginanasan ka di? Wanyaon, senyor. Matanawagak dagiti naglawa dagak. Wan, senyor. Agraman ti asyenda dahil di senyor Juanito. Nga ita, kat kukwayon. Husto ka, Baldo. Dito'y ili tayong aginaldo. Siya ti kabaknangan. Siya ti katurayan. Katawat ti sabali amang kontra kanya. Tano kontranda, matay dalang. Senyor, At adaytaan ti kinabaknang ko. Gaputak kukwak amin na nasa ni kwa. Day di kabsat ko Juanito. wanyaon, senyor. At adamanan itan, ti kinabaknang yo. Gaburan na kanto ti sanikwam, senyor. Anya ti kinunam, Baldo? Anya ti kayat mo asawan, nagaburan nakto ti sanikuag. Kwa. Kaya't ko asawan, senyor, adun ti sanikwayo. Di yo kabangalan abagkatan. Nga po ta sobra ti kadagsan na. Aday ta. Naagasakon isugat mo, Luis. Agyaman na. Saan mo nagamdan a kontraan ni Senyor Pedro? Taulitat, naturay launay. Isuda ti kabaknangan dito ili tayo nga ginanto. Nangro na pa'y, nga isuitan ti katurayan dito ayan tayo a Buena Vista. Nangro na pa'y taawanan ni Senyor Juanito. Sigurado at agikwaan na amin ang asanikwa ti kabsat na apimbusay. Kat ad-adamanan itan ti kinabaklag na. Saan niya sigurado? Bakit, Victoria? At dapay lang ti anak day di Olivia. Nga iso ti agtawid. Wala kanya. Ay kasano nga'y ang mapasamak dayta. Kat maladaga pa'y laang dayjay. At dakarbangan na iti amin asanikwa da Senyor Juanito. Sa bagay, awan tinamnamak amapan kenkwana dagiti sanikwa day di Senyor Juanito. Luis, gapota sigurado. Almanan amin ni Senyor Pedro. Aday ka. Nakatimpla akong itiinuwak agatas. Ano day tatinin ko yun, senyora? Aday wanak man si kaadimonyo! Agraman pa nagtimplak itiinumak agatas, pakibiyangan payo! Magsigurado ako lang, senyora. Anya ti kayat mo asawan. Anya nga dyan, dapat kiti sabitong na bayta. Anya. Mga ano'y painom yung kanya, senyora. Ayop ka! Sa anak akaspen ka a kriminal! Ha! Hindi ka kamanlangan! Di naksarutan! Saan ba't sinura? Saan mo na sumurot iti silid nga yan mo? Agpatinggak lang iti lang iti silid yo. O daywanak sa iro! Pagpapada kayo amin a demonyo! Tata Luis, agto'y tiinuman nyo analami sa Diyos. Fresh Diyos day ta. Agyaman na, Ursula.
Ay nauyong talaga ni Senyor Pedro, anya. Agasam nga, itikas ta nga inaramid da kada kayo. Di da kay laki na asyan. Kaya't ko alabanan. Ngam, ugyak kabailan. Ay natata, liklikan nyo laangan. Saan yun alabanan pa'y? Gaputa, kaasi kayo laang. Tatalagamat anauyong da. Nagdakkel tinagdumaan da iti kabsat na ni Senyor Juanito. Nasingpat kan naanos da iti Senyor Juanito. Idin kata ni Senyor Pedro, kat narungsot. Numaminsan, Ursula. Sungkay, di sa bali nga atap ko. Nga, anya, tata? Ani Senyor Pedro, di akin utay. Iti pan nakatay da Senyor Juanito. Ha? Ay, ala, hindi kay agsasaw iti kasta tata. Amangan no adda makangag kada kayo. Dayta ti adda iti panunot ko, Ursula. Ani Senyor Pedro, ti mismo anang patay kada Senyor Juanito. Ala, sumardeng kayong tata. Awan pamanagnak iti dayta nga imbagayo. Iso adi kayo kumaagsasaw iti kasta. Tamangan no madaksan kayo. Nasayaan ta si Mangbad kan Pedro. At ako makidawag kan ka. Anya dayta? Kaya't ko asarong karan ti anak day di Olivia. Anya? Uray ka di day taabanag. Kat paritan nakpay. Pedro, Kung nakmata sana mabalin na rumwar ka dito yung mansyon, Lorna. Natangkan ti ulo man niya. kaya't kulhaang asarong karan ti anak day di Olivia. Saan ang mabalin? Nalabas ka, Pedro. Amin akayat ko nga aramidan. Di mo kaya. Apay, mabutan ka nga amangan no anya ti aramidak maikontrakan ka. Mabutan ka nga amangan no siyak amis mo ti mangibutak-tak iti kinadimonyo. Sumartan kan! Basta saan ka rumrumwar dito yung mansyon. Tanuak sukir ka. Nasaysaya at langan no patayan ka. Anya. Siya, ti makonkonsensya, iti inaramid na Pedro, iti kamsat na. Anya, ti aramid na. No agipulong ak, iti panakabag itilinted. Sigurado, patayon nak ni Pedro. At no matayak, kasanon da ito'y apo. Asino pa iti mga iwan kan Juana? Oh. Sobra ti kinatakas ni Pedro. Oh. Nagdagsan ti barokong ko. Numabalin. Umanawak laangan dito mansyon. Umadayo ako dito. Tapno siya akong makikita ti asawa ang kriminal. Kasano ang makapanawak dito'y katadamat magsipsipot iti amin agaraw ko. Sige lang, kakadwa. Agiinom tayo. Dito'y tayo hardin nga aginom. May mayat dito. Panalamlamis ti amin. Pero, senyor! Aginom tayo! Kadai na kami, senyor. Makinom kami, mat. Wala. Amin kayo agwardya dito'y. Aginom tayo. Kaya ko atang gayang dak. Naimas da ito yung arak. Tanagga po iti sa bali apagilyan. Insagot ti gayam ko a politiko. Wow! Agay na! Bukbukam ti baso. Duro. Tapno di kag tilmo-tilmo na kasta. Senyor!
Sigurado atay mas na ito narak, senyor! Sige, danggayan dak nga uminom. Ngamin, nananayang tiragsak ko ita. Agiinom da Pedro ija Hartin. Paliiwak ida. Kat inton na bartagdan. Gandawaya kon ti pumanaw. Isurot kon ti apokok. Umadayo kami ditoy. Jakon kabailan ti agnaed ti mansyon. Gaputan takas at aptaw ti kapulpulapul ko ditoy. Oh. Lagi Jayda. Agiinom dalat ta. Sige na. Agranak kayo iti arak. Kat sapay lakuma tamabartak kayo amin. Tapno adagon daway mi iti apok nga aglibas. Ala, baby! Gusto na Ha? Nagbara matgayam ni baby? Ay, nagbara ka! Ala! Apay ngay! Ay, na baby! Ay, nagkara may dag! Ay, nagrigat matgayam ti agaywan iti ubeng! Ay, wan! Adagayam agas na apara-bara! Ay, mabit lang, baby, ah! Mabit lang! Tapag tumaran ka iti agas apara iti bara! Nang iyaga kiti prutas para ken ka, Ursula. Nalum amangga ken papaya. Agyaman na, Tata Luis! Ay, nagrigat gayam ti agaywan iti maladaga? Ay, nagdanagak iti kastaunay itay. Ngay, apay, Kasano? Sangit a sangit. Tagayam, nagbaramot. Pinatumarak iti para-bara. kahit kumusta itan? Nagbaawan ti bara na, Tata. Ngam, kayat ko kumanga ipan ije dispensary. Ta-check upon da na imbag. Ay nasaya at day tanga aramida, Ursula. Nagbaaw matkit din ti bara na Ay uray pay Nasaya at ipan mo latay jay dispensary at no makita da. Ken mabalakadan da ka itirumpay nga aramida. Uwin nga ro, Tata. Sige, taitamat lang. Ipan ko ni baby jay dispensary. Tay, apay Lois, may atan ti reklam? Ada ka ita dito'y kapagayan? Ay wang, mayatan tirik na, bakit Victoria? Nasaya at may takasta. Nudyak na pampanunutan ti apo ni Senyor Juanito. Pumanawak ko man dito'y. Saan narumpay nga pumanawak? Una, saan arumbang apumanaw ka? Ipagpagapo tayo laangan iti apaw dahil di Senyor Juanito. Kainton dumakal. Sigurado, isunto ti mangimaton iti asyenda na. Kat saan ton akakaasi dagiti trabahador. Agsaya at danto amin. Lakay ken baketan, Victoria. Ketintong dakalan ti apo dahil di Senyor Juanito. Nalabi, awan tanto matay. Ngam ti pampanunuta. Ket dagiti sumarsal mo at trabahador. Kakaasi dantulaay, no agtultuloy ani Senyor Pedro, ti mangimaton ni ti asyenda. Isumat. Isuadyak pa'y kayat ti pumanaw ditoy. Tapnoad na katulungan ni Ursula, ang mga iwan iti maladaga.
Nabartegak samaten. Aray siya, senyor. Oy, siyak, senyor! Nagimas naman tipulutan tayo! Agramat arat! Ipaya na makaramanat iti kastoy ko imas ti arak! Ala, ibusen tayo pa itay tanata. Sayang met no di tayo ibusen. Arreglado, senyor. Atoy, senyor. Nabukbuka ko man ti baso ito. Mayan! Aday na, may sanaang abag ti bitbitak. Ada amin dito'y dagiti importante. Kang runaan ti kwarta. Umay kan apok. Aglibas tan iti daytoy amansyon. Tataeng daytoy dagiti demonyo. Ay na, nakaturog pa yaeng ti apok. Ay na, intan apok. Umanaw tan ditoy. Aday adatan dito gate, apok. Mabit lang tailukat ko ti gate, tapno makarwartan. Aday rumurtan apok. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.